laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. musidɓe tedduɓe, ɓawndu yettuɗen allahu tabaraka wa ta'ala, on allahu neminɗon hande kadi nde mottodirten e oɗo nokku. haray hiɗen toromo kanko Allah nde o yaafoto en bakkatuji meɗen. hiɗen seedo ala reweteɗo e goonga, nafa rewɗo lorra mo rewali sowona kanko allahu tabaraka wa ta'ala. hiɗen seedo Muhammad ko jiyaɗo makko, ko nelaɗo makko. hiɗen toromo kanko allahu tabaraka wa ta'ala nde o ɓeydata oɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama ɓantal e jammo kisiye kanko e ɓeygure makko nden, e sahabaɓe makko ɓen, e kala jaɓuɗo iwtirde ɓaawo maɓɓe ha ñande dargal. yo Allah waɗen e iwtirde ɓaawo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. haray kono wowiri noon hande kadi e ndeɗo ñalande ala, ñande 12 Rabi'u Sani paranɗimmuru, felgu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama ko 1433. ɗum hawri le 4 mars 2012. haray mawdu'u meɗen on e oɗo nokku hino yiilo mujibatul ghusli wa sifatuhu. yani hande ko ɓe yewtanta en ɗo kon kamɓe Ustaz Souleymane ko mawdu mo andanɗa ko jogiiɗo nafoore wonande yewteteɓe ɓen, ko sabu ko honno longal lootorte, hande ko ɗum ɗo woni ko Ustaz en yewtanta en, e ko honɗum waɗɗinta longal, haray ko ɗum ɗo woni ko Ustaz en yewtanta en. ɓay haray hiɗon andi ko tagiraɗen ko fiyen rewmo kanko allahu tabaraka wa ta'ala. joni noon ngal ɗon dewal ko ɓuri mawnude e dewe ɗe mbaada shahadatayni ko juulugol ngol. te so on tigi juuli tawa lootaki longal maɗum o lootike tawana noon lootorte haray ha joni, so juuli o jaɓantake. haray ko ɓe wonen e yewtande ɗo kon koko wonde nafoore. haray ɓayi waktu on yeehi moƴƴa, haray miɗo hatta ɗo tun, miɗo jonnita ɓe e kallangol ngol ɓe yewtana e fodde ko allahu tabaraka wa ta'ala hoddirani ɓe. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala abdillahi wa khatami rusulihi wa anbiya'ih, nabiyina wa imamuna wa qudwatuna Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. amma ba'd. ikhwata al-iman, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. musidɓe julɓe, ɓawnde yettuɗen Allah subhanahu wa ta'ala, juuluɗen e dow nelaɗo meɗen on Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, e ɓeygure makko gomɗinde mo, e ɓen sahaba e makko, e dow kala on ñentinɗo peewal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ha ñande dargal. haray hande kadi Allah subhanahu wa ta'ala hoddirani e yen fotti e o nokku mo woɗen fottude ɗo, ha wawen jangude darsu goto e darsuji islam, ko wawata faminde en diina meɗen kan.
haray musidɓe julɓe anden sonowo wondema Allah subhanahu wa ta'ala ko tagiri en addi en ka hoore leydi ɗo ko fiituye rewmo wona piiji ɗiɗi wona piiji tati ko fiye rewmo kanko gooto ko ɗum woni hadaf mo Allah subhanahu wa ta'ala tagiri neɗɗo e jinna. Allah subhanahu wa ta'ala dalika Qur'an wa ma khalaqtu l-jinna wal insa illa liya'budun. haray ko wiyete ngal dewal kon ko at-ta'atu bimtisali awamirillahi wajtinabi nawahi wa ikhlasul ibadati lahu wahda. ngal dewal ngal tagira ɗen woni honɗum woni ɗoftagol Allah ɗoftorgol mo e waɗugol konko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en haɗitoɗen konko haɗi en laɓɓinanen mo dewal kanko gooto. ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala wi ka Qur'an fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitrata allahi allati fatara an-nasa alayha. haray jaka neɗɗo on ko yamirako yo ñiiɓin ɓernde makko nden e dewal Allah subhanahu wa ta'ala hara wona yo ooño ga e ko islam kono ko yo ooño kala ko lundi islam o artaka islam. ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala wi bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. kala on jebbulaniɗo Allah subhanahu wa ta'ala tawi ko moƴƴinanɗo Allah dewal o jebbuli o moƴƴini e konko o jebbuli haray joddi makko ndinno e juuɗe Allah haray o sunatako e aduna mo accata ɗo o hulata kadi laakara ka o yahata toon. haray ko neɗɗo holniɗo aduna e laakara. فالمطيع لله هو الذي يعمل بشريعة الله في العبادات وفي المعاملات. ɗoftiɗo Allah on ko on golliro sharia Allah on ka dewe o gollira sharia Allah on ka gollidal makko e yimɓe o anda ngal dewal ko haqqe Allah e dow makko ko fotuɗo jonnude Allah haqqe makko on. goto kala no mari haqqe ko fotaɗo mo jonnitede. haqqe Allah e dow meɗen woni dewal ngal koyen jonnutungal Allah subhanahu wa ta'ala. ko ɗum siniraɗo sallllahu alayhi wa sallam e o hadis selluɗo ɗo muttafaqun alayhi hakkunde Bukhari e Muslim ɓe fotti wonde hadis on ko selluɗo. kanelaɗo wi anno Mu'az bun Jabal radiyallahu anhu o wimo ya Mu'az ko anyu Mu'az hal tadri ma haqqu llahi ala ibadihi wa ma haqqu l-ibadi ala Allah. ko anyu Mu'az nelaɗo wiyani Mu'az on sahabajo ene hiɗa andi haqqe Allah e dow jiyaɓe makko ɓen haqqe moɓe joganimo e haqqe maɓɓe e dow Allah moɓe landitoto Allah kamɓe kadi. Mu'az wi nelaɗo ko an e Allah tun andi min mi anda. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jangi haalanimo o wimo fa inna haqqa allahi ala ibadihi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqu al-ibadi ala Allah an la yu'azziba man la yushrik bihi shay'a. haqqe Allah on e dow jiyaɓe makko ɓe woni honɗum woni ko nde ɓe rewata Allah hara ɓe sirkanalimo hay e hunde. ɓe rewa Allah gooto ɓaytun ko kanko tun tagi nde ɓe tagete Allah ɗaɓɓali goɗɗo goo ko wallitimo e tagugol ɓe. nelaɗo wi ko wano noon kadi haqqe Allah on dewal ngal koye ɓe jonnutungal Allah tun kanko tun wata ɓe sendungal ɓe hawodamo ɓe hawtidiri mo e ngal dewal.
sey an on ɗon wona malaika ɓen tun, wona annabaɓe ɓen, wona hayre, wona leggal, wona ka maadi dari, ko kala ko wi'ete neɗɗo jokka goɗɗo goo ko wona Allah naati e muɗum. bimana a fota firlutude dewal ƴettangal ngal Allah jeyi jonnangal goɗɗo ma goɗɗum. awa haqqe Allah e dow jiyaɓe ɓen ko ɗum ɗo woni e jonnutu Allah dewal ngal o tagiri en fi muɗum ngal hara en shirkanalimo hay hunde. haqqe meɗen on noon mo Allah jogani en e ɓural makko kanko Allah subhanahu wa taala e dokkal makko wona ngal forcé, wona haqqe mo inneten ko forcé Allah jonnitay en mo, kono ko haqqe mo Allah subhanahu wa taala wi si o waɗanilan ɗum ɗo min kadi mi waɗanayi on ɗum ɗo. sabu timmingol makko Allah subhanahu wa taala ahdi ndi o ahdi fodore nde o fodi en ko ɗum inneten ko haqqe, kono wona haqqe manɗa ko forcé ko ma Allah jonnita en mo, kono ko ɓural iwrungal e makko kanko Allah subhanahu wa taala. woni hon ɗum woni wata Allah lettu on mo shirkanali Allah hay hunde e dewal. si tawi woni dewal ngal e waɗanigal Allah subhanahu wa ta'ala kanko tun en hawtindiralimo e goɗɗo ma e goɗɗum e ngal dewal, haray enen kadi haqqemo Allah jonnitata en on mo tañƴiniɗen e makko e ɓural makko woni wata o lettu e meɗen on mo shirkanalimo e ngal dewal. mi anda sino famade musidɓe. ɗum si Allah sallam wi Muaz haqqe Allah e dow jiyaɓe makko ɓen ko nde ɓe rewata wata ɓe shirkamo hay hunde. haqqe maɓɓe dow Allah e ɓural Allah ngal woni nde o lettata o rewɗo mo shirkanalimo hay hunde. idan falibadatu haqqullah wa a'zamuha wa afraduha ala al umma tawhidullahi wal ikhlasu lillah والشهادة له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة. haray ngal dewal ko haqqe mawɗo no jeeya noon e haqqeji ɓurɗi mawnude e ɗen dewe Allah ɗon woni tawhid, wotinɗinalngol Allah subhanahu wa taala dewal ngal, laɓɓinana Allah subhanahu wa taala e ngal dewal e kalimatu la ilaha illa allahu muhammadun rasulullah. haqqe on ɗon ko mawɗo moƴƴa ala ɓurɗomo mawnde, sabu la ilaha illa allah muhammadun rasulullah woni saabi sottirɗo natirɗo ko islamu on. ko hikki e on ɗon e mawnude ɓaawo la ilaha illallah muhammadun rasulullah woni julde nden. sabuna ari ton ɗen e hadis selluɗo wondema neɗɗo on ko attete hasboyede yawmal qiyama ko julde nden, ko julde nden. si tawi julde nden nde moƴƴi ko hedditi kon noon ndaare, si tawi julde nden nde ndaarama nde tawama nde moƴƴaali ko hedditi kon ala nafa ko ndaarante. holliri si yawti shahadatayni on ko hikki ɗon e dewe ɓurɗe mawnude ɗen ko julde nden, ko kayre ɓuri waɗɗade waɗɗi ɗin fof si ɗin ɗa yawti musidɓe. ko julde nden woni ɓoggol ngol annduɗa ko kangol woni jokkindirgol hakkunde neɗɗo on e joom makko. ko julde nde woni ɓoggol ngol annduɗa ko kangol woni ko jolkindiri neɗɗo on e Allah subhanahu wa ta'ala. goto kala e meɗen kala ka wonɗa sertata Allah subhanahu wa ta'ala, kono tentini wattuji 5 e ñallal ngal e nder 24 heures a daroto tinodira e Allah face à face. tuma juulata hara hiɗa daroɗi hiɗa tinodira Allah subhanahu wa ta'ala, hiɗa yewtida e jomma. ngal ko dewal ɓurgal mawnude e dewe ɗen. nden julde woni
ko sendata hakkunde neɗɗo julɗo e hakkunde neɗɗo keefeero. Nde julde ɗo fi andi ko andi to hinde mawni ko yiyata yimɓe ɗiɗo no yaaka hoore laawol to waawa sendinde ñaawa wiya oɗo ko julɗo oɗo ko keefeero ko julde nden. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum o wi keerowol ngol hakkunde neɗɗo e heeferaagu ko accirugol makko julde nden hara on ti keefeero. awa julde nden ko dewal teddungal ka Allah subhanahu wa ta'ala teddingal an o neɗɗo. ko ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala o shartinani fii nden julde ɗon yonde sellu laaɓal ngal annduɗaa ko wonay ngal ko atti julde nden. julde nden no wondi e fayida moƴƴa haa Allah subhanahu wa ta'ala shartinani nde sartuuji ɗi annduɗaa ko maa ɗin on tigi waɗaɗi ko atti o naatude ka julde fii si julde nden sellay. min at-tahara min al-hadath al-asghar wal akbar, e tayre tosokere e tayre mawnde fof. kon ɗum faanita e hadathul asghar tayre tosokere woni takunu bil wudu. at-taharatu min al-hadath al-asghar takunu bil wudu. laɓɓinde on tigi laaɓagol makko e tayre tosokere nden ko honno ɗum laaɓorta e mum woni salligagol ngol. amma salligagol ngol noon ɗum no annda ko lootugol eetere ɗo yeeso ngon e ko woni ka yeeso, juuɗe ɗen e kala ko wiya ko junngo haa ka cogonal ga, hoore nden noppi ɗin naatori hen, koyɗe ɗen kadi haa ka dow holɓundere. ko ɗum ɗo wonte salligi ko lootugol ɗen ɗon tere. amma tafsilaatuji ko wiyete salligi ɗum ɗon no annda te inchallah ɓurti laɓɓinede yeeso. طيب الطهارة من الحدث الأكبر تكون بغسل البدن كله وتعميمه بالماء. laɓɓinagol e tayre mawnde nde woni hon ɗum woni lootagol laɓɓina ɓanndu ndun fof mayru, huuɓintina ndu e ndiyan ndu fof ndu ɓuuɓa. ko ɗum woni al-ghuslu. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. ko ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala imo dalika suratul ma'ida يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ها هوتي وإن كنتم جنبا فاطهروا. ko ono yo yimɓe gomɗinɓe Allah si on immanike julde nde julde nde wonɗen haalde ɗo fii mum haray laɓɓine e tayre tosokere nden e tayre njande nden fof. tayre tosokere nden woni salligagol ngol. o wi si tawi woni hiɗo wondi e ko wiyete junub janaba haray laɓɓine ɗe e muɗum hara ko lootagol longal ngal fii so julde nden sella. ɗum kaka alqur'an nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam o maaki ka hadis la tuqbalu salatum bi gayri tahur. julde jaɓataake ka Allah si nde wonda e laaɓal. si neɗɗo on wonda e laaɓal julde nden nde jaɓataake. laaɓal ngal noon ko haalɗen kon ko imma ko angal salligi haray ko ma o salligo, ma ko wonduɗo e janaba ko ma o looto longal. haray lootagol longal ngal ko anɗen ko ɗum woni mawdu meɗen on. en adoray waɗɗinayɗi, en adoray haalude piiji waɗɗinayɗi ngal longal ko adi en haalude ko honno ngal lootorte. sabu ko tuma ngal waɗɗima wo si lootoɗa. haray no toon piiji ɗanɗa
ko waɗɗinayɗi ngallol ngal ɗon woni honɗi. ko adi e mum kon ko attuɗen haalde e mum ko khurujul maniyi dafiqo bi shahwatin min arrajul aw il mar'a fi yaqdatin aw fi nawm. ko adi kon ko waɗɗinta longal ko yaltude mani e duhiiɗo ma e suddiiɗo hara himo ɗaani ma hara himo fini hara ko duñondirayɗo wonduɗo kadi e shahwa hara ko no wondi e dakamme tuma on mani yaltata foti noon on tigi no ɗaani ma hara on tigi no fini yoni ko yaltowo e doole hara no wondi e dakamme on ɗon ɗo woni no jeya go'o ko waɗɗinta lootagollol ngal. sabu hadis ko hadis mo abi said al-khudri radiallahu anhu mo fillani en nelaɗo sallllahu alih w sallam o maaki innama alma'u min alma'i ko waɗɗintal ndiyan ko ndiyan bi ma'ana ko waɗɗinayma lootagol ndiyan ko si ndiyan yalti e on tigi woni si mani yalti e on tigi haray waɗɗike mo nde mo ƴetta ndiyan o laɓɓino. musidɗo ko honɗum waɗi suɓiɗen o mawdu ɗo o yaafoto kono haalirɗen noon wondema julde nden ko dewal ɓurgal mawnude ɓaawde on tigi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadun rasulullah. nden julde ɗon noon nde wawata sellude nde won daali e laaɓal ngal laaɓal ɗon noon no fiye wawngal andude ko ma haalen no woniri fof laɓɓinen ha laaɓa poyi wata neɗɗo o wonu ɗo ɗen o majje no o laaɓirta harale kanko e hoore makko emo sikkiti o wiya himo julde hara julde makko nden ala sellude harale himo wawno andude no o laaɓora ka diina Allah si janga anda diina Allah kan hersa tawatake ton ko ɗum si suddiɗo ansar gooto jeyaɗo Madina o wi yo Allah yurme suddiɓe madinayankoɓe ɓen o wi hersa haɗali ɓe andinade diina maɓɓe kan an gorko wata hersa haɗe landade kala ko woni ko anɗa ɗum no wona sabu moƴƴina diina maɗa kan hay si noon ko e ma woni hiɗon andi ɗo ɗen goɗɗo si nawniɗo nawnare kande woni wo e ɓandu makko nun o yahay o haalna docteur jo on kalabtane si ko woni wo noon ko woni e ɓandu makko o yahay o hollira fiyo o ñawnde nden nawnare iwa e makko si tawi noon cellal ɓandu jaranima ɗum cellal diina ma kan noon ɓurma fudde jarande ɗum ɗon kadi haray hettoɗen o hadis ɗoɗen mo suddiɗo gooto landino nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wa an ummi sulaym annaha sa'alat an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل فقالت أم سليم واستحييت من ذلك قالت وهل يكون هذا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن أين يكون الشبه o suddiɗo ɗo wiyeteɗo ummu sulaym o landinoke nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi nelaɗo ene suddiɗo si yii e ɗoygol makko o hoyɗitike e ɗoygol makko ni no gorko hoyɗitorta si ɗanike suddiɗo si hoyɗitike no rendi e moodi muɗum ni no duhiɗo hoyɗirta no rendi e ɓeygu muɗum ha woodi ko yalti e makko on suddiɗo ene ko honno gerdata nelaɗo wi si ɗum waɗi si tawi suddiɗo yii konko ɓuuɓi e makko haray yo o looto honɗum e lootagol longal
faltagtasil hara yo oloto. Ummu Sulaym wi kono hersumi kono ha joni no ton ko heddimi faamude ko faalami landade. O wi o herside wastahayaytu min dhalik. O wi kono noon wimi nelaɗo wa hal yakunu hada est ce que ɗum nawi wonde ene suddi ono hoyɗitora no gorko hoyɗitorta nelaɗo bi mana suddi no hoyɗito ha mani yalta e makko. Nelaɗo wimo jonni mo misal landawol ngo anduɗa landol ngo woni réponse question makko on. Nelaɗo wiyanimo naam aha kay. O wi famin ayna yakunu shaba haray ko honto ko nanditugol boobo on konto awa iwrata. No ande wonde goɗɗo no jibina ɓiɗɗo makko goo nanda mo kanko nanda babajo on nanda e ben muɗum, ɓiɗɗo goo nanda e yumma muɗum moƴƴa. Nelaɗo wi si tawi woni suddiɗo ala ndiyan ni no ndiyan gorko wodiri ko honno awan on nando honto iwrata kaka ndiyan wonta. Nelaɗo sallama ɓurtimo laɓɓinande o wimo o haalangol mo wondema ko honno hay noone ndiyan gorko wata e noone ndiyan suddiɗo. O wimo inna ma arrajul ghalidun abyad wa ma almar'a raqiqun asfar famin ayyihima ala aw sabaqa yakunu minhu shabah rawahu Muslim. Nelaɗo wi ndiyan gorko ko tekkuɗan danejan, ndiyan suddiɗo ko hoytuɗan netejan, mana ko ndiyan duhiɗo ɓuri tekkude ɗan rawni fen. Nabi sallama fewti suddiɗon jaborimo noon fii yo laɓɓinanmo diina makko kan, sabu Nabi sallama o neliraka ɗo fii yo o suuɗu goɗɗum e diina kan. Ko wana noon kadi an janginowo a yamiraka ya suuɗu goɗɗum e gandal ma ko yewti ka diina Allah subhanahu wa ta'ala, ko hunde haɗande. Si Nelaɗo sallam yehi ha jangini neɗɗo honno o foti jooɗorde ka duus, awa ala ko on tigi sikkata wonde islam woodali ko jangini mo e muɗum. Nelaɗo wimo ɗan ɗon ndiyan ɗen ndiyeɗon ɗiɗi kala wonirɗan dow ma kala adiɗan haray boobo on ko on ɗon nandata. Si tawi woni ko ndiyan gorkon ɗan adi ma ko ɗan woniri dow ma ko ɗan ɗawnir dow haray ko on ɗon boobo on ko on ɗon ɗen nandata. Nandugol ɓiɗɗon e baaben mum, nandugol ɓiɗɗon e yumma muɗum ko ɗon woni iwrude. Wa fi sahih ari kadi sahih al-Bukhari ha joni o suddiɗo ɗo o wi ja'at ummu Sulaym imra'atu abi Talha ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqalat ya rasulallah inna allaha la yastahi min al-haqq hal 'ala al-mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. o wi ko ayo nelaɗo andude Allah kañum hersata haalugol gonga de, si gonga ari Allah haalaymo. O wi nelaɗo ndaare suddiɗon e ƴoyre makko e wawde makko landal mo ono ardi direct lando ko landi kon, kono o adoro o wi nelaɗo fii tuy yo andi nelaɗo wondema fii kanko ko suddiɗo tinodiri e Nabi sallam wata nelaɗo jogo hersa haron kamo jabade ko o landimo ko. O wi nelaɗo andu Allah hersata haalde gonga de, tawi joni Nelaɗo sallam hay sino hersa haɗayno mo jabade mo o wawata hankadi. O wi nelaɗo ene suddiɗo si yi'itike si hoyɗitike longal no waɗɗimo, nelaɗo wi na'am si tawi woni o yi'i ndiyan. Amma noon gorko ma duyiɗo si hoyɗitike o yi'ali ndiyan hay fus ɓuuɓali e makko longal hay fus waɗɗakimo. oɗo joom gando ibnu Qudama o wi ka Mughni fa khurujul mani addafiq bi shahwa yujibu al-ghusl min ar-rajuli wal mar'a fi yaqzatin aw fi nawmin wa huwa qawlu 'ammati al-fuqaha qala at-Tirmidhi wala na'lamu fihi khilafan. o jomirawo ganduɗo ibnu Qudama o wi ka deftere Mughni o inni yaltugol mani
harno wonde e dakamme hara e gorko ma suddiɗo hara himo ɗaani ma himo fini fof haray waɗɗike e maɓɓe kamɓe ɗiɗo ma wonɗo fof e maɓɓe nde on tigi lootolol ngal o wi ɗum ɗo ko joomiraaɓe gande ɓen fof ɓe fottani e ɗum ɗon joomiraaɓe fiqoɓen fof ɓe fottani e mum o joomiraawo ganduɗo wiyete Tirmisi o wi mi annda wondema no joomiraaɓe gande ɗiɗo no lurri e oɗo ngolkol ngol ɗoɗe ko wano noon kadi no toon gollitiroɓe hunde wotere wonande sabu yaltinta ndiyam maɓɓe hara ɓe renda suddiɗo woni on tigi jooɗo fijira hoore muɗum si o tewike o fijiri hoore makko ha woodi ko yalte makko ɓay tu woni mani yalte makko hara waɗɗike makko kawlotolol ngal naam فكذلك لو قبل أو لمس أو باشر أو كرر النظر فخرج منه المني وجب عليه غسل ko wano noon kadi si on tigi jooɗi ke ndaari suddiɗo ma o memi fawi jungo makko e suddiɗo kala no o wawi wondirde makko hay si o rendali e makko haray si tawi mani yalti e makko haray longal waɗɗike mo ko wata goɗɗo goo sikku wondema ko matum o renda e sonna makko si longal waɗɗomo laawa kalla hay si mo jooɗi o yi suddiɗo o ndaarimo woodi ko yalti e makko longal waɗɗike mo ko wano noon kadi suddiɗo on ñawoje ɗen gorko e suddiɗo no fota e muɗum amma noon si tawi woni woodi ko yalti e makko emo jooɗi tun woodi ko yalti e makko wona sahwa wona hay hunde sabu muɗum mo jooɗi ko go'o ko nawnare woɓɓe no wondi e nawnare ma nawnare wona ka nder reedu no wona sabu ha mani yalte o tigi hara wona hay hunde ɗi haalɗen ɗa haray ɗon ɗen si tawi himo fini wona o ɗaaniɗo hetto ɗon de hara ko finuɗo wona o ɗaaniɗo ko sabu nawnare ko ɗum yaltini e makko ɗan ndiyan haray longal waɗɗaki mo non sabu nawnare amma noon si tawi mo ɗaani ɗon ɗen daaratake ko honɗum woni sabu muɗum si tawi tundi a yalte e makko haray o lottolol ngal ɗum ɗo woni aranum ko waɗɗinta lotagol ngal woni yaltugol mani ɗiɗi min mujibatil ghusl aljima woni rendugol duhiɗo renda e sonna makko ma sonnajo renda e moodi makko longal waɗɗike ɗon haray longal waɗɗike hay si tawi no woni mani yaltaali ɓe rendi ɓe mujarrad ɓe rendi laaɓi foy ɓe rendi si tawi hay si tawi woni ndiyam yaltaade hay gooto e maɓɓe longal waɗɗike ɓe no nelaaɗo sallama ko ni o jannginiri ko ɗum woni ka diina nelaaɗo sallam nelaaɗo sallama o wiine hadis goɗɗo goo iza iltaqa alkhitanan faqad wajaba alghusl iza iltaqa alkhitanan faqad wajaba alghusl nelaaɗo sallam wi si tawi tun teddina en ɗiɗi fotti hawri tun foppodiri longal waɗɗike haray hay si tawi ɗon ndarataki si tawi woni ndiyam yalti ma ndiyam yaltali imamu Shafi'i rahimahullahu taala o wi ka bange arab si haalama si wi'ama tun aljima haray ko fantite muɗum ko rendugol tigi tigi wona kinaya hay hunde ɓayna sallam o wi summa jahadaha o wi ko fanta e muɗum bi mana al ilaj haray ko ɗum ɗon aranun ɗum ko yaltugol ndiyan ɗan ɗimmun ɗum ko waɗɗinta longal ngal ko rendugol hay si tawi woni ndiyan ɗan yaltali tammun ɗum ko waɗɗinta lotagol longal ko fatunde almaut fa ida mata almuslim wajaba an yughsala li hadis ummi atiya radiallahu anha si tawi neɗɗo feƴƴini laaɓi poy hi darama ruhu yalti e makko no waɗɗi ka o loote longal kanko mayɗo on haray no waɗɗi ka o loote longal si tawi ɗo himo wattanede kasange si o surroye sabu o suddi o ɗo ummu atiya
hadis mo fillani en nde gooto e ɓiɓɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam feƴƴinno nelaaɗo sallam naati tawiɓe kanko ummu atiya e suddiɓe aɓe ano makko heɓe loota on nelaaɗo yamiri ɓe yo ɓe lootumo laabi tati ma laabi joyi imana ha laaɓa pos ɓe waɗa toon ɗen ɓe lootira ndiyan e sidre si ɗum ala waɗa ndiyan e sabunde hollirne asan sallam yamiriɓe yo ɓe lootumo longal janaba ka sakkitoru nelaɗo san sallam wi waɗi don e muɗum kafuru konko uuri nelaɗo san sallam yamiri o lootide e muɗum ko ɗum woni sabu si neɗɗo maayi o waɗante parfum ka kasange makko si o surroye ko ɗum ɗo woni sababu tammo on sababu nayaɓo on woni alhayb li hadis aicha radiallahu anha woni si suddiɗo yi'i farilla muɗum ha laaɓi ñande o laaɓi fewndo ka o laaɓi ɗon no waɗɗima ka o lootolol ngal ko atti hay o juulude haray ko no jeeya ko waɗɗinta lootagol longal suddiɗo laaɓa e farilla makko ɗum ɗon haray ɗo e himo memude alqur'an ko ma o lootolol ngal no harmi e makko ka o mema alqur'an ma ka o renda e moodi makko ma ka o rewa Allah ay dewal wongal wowgal julde makko wona ɗum si natuma o looti longal ha fari non haray no waɗɗimo ka o lootolol ngal min mujibatil ghusl Aisha radiallahu anha o wi inna Fatima bintu abi Hubays سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأضع الصلاة o weteɗo Fatima ɗo o wi o landike nelaɗo sallllahu alih w sallam o wi'i himo yi'a istihada noon no serti e hayd istihada ko ƴiiƴam bonɗan yaltayɗan haraɗan hawta e farilla on ɗum no wawi juutude e suddiɗo juutuɗa e muɗum yaa balɗe 10 balɗe 9 hara no serti e ɗeɗa balɗe ɗe fu wowi yiide farilla makko ɓay farilla on tigi ko ɓuri hewde e suddiɗɗen ko ɓuri hewde e suddiɗɗen ko balɗe 6 ha balɗe 7 o wi noon kanko mo heɓat istihada ɗan ƴiiƴam bonɗan yaltayɗan e makko no ko juuti ene o accay julde ni no accirta julde ɗeɗa balɗe makko 7 ma 6 nelaɗo san sallama jangini mo haalanimo ko honno o gerdata o wi o hoye o wi ɗum ɗon ko ɗaɗol tun tufingol bongol ƴiiƴam bonɗa woni e yaltude si ɗum heɓima andu si hawrodiri e ñalɗe ɗe wowɗa yiide farilla ma haray ƴettu balɗe ma ɗe wowɗa yiide farilla ma ɗen acca julde ɗen ɗon balɗe si ɗen ɗo yawti ko hedditi kon lootolol ngal wattu kala laɓɓino juula haray o yamirimo ɗon ɗen haray ka farilla makko yo o lootolol ngal si o juula ko ɗum wasi o wimo faqal la inna dhalika irqun walakin da'i salata qadara al ayami allati kunti tuhidina fiha thumma ightasili wa salli o wi on tuma lootoɗa longal laaɓungal juula noon haray ko ɗum ɗo woni sababu nayaɓo e sababuji waɗɗinayɗi longal sababu jowaɓo on woni annifas woni ƴiiƴam jibino ƴiiƴam batte jibino e suddiɗo ni so wiɗo ha o jibini gila ñande o jibini ɓe ko ƴiiƴa yaltayɗen e makko eɗen ɗon balɗe foti noon ko yontere foti noon ko balɗe 10 foti noon ko ɓuri juutde muɗum kon balɗe 50 no manka noon ɗum kadi si on tigi jibini balɗe 3 yeeso ɗum o laaɓi o taƴodiri o yi'itali yo o looto longal o fuɗɗo juulude si artoyi kadi balɗe 3 yeeso ɗum kadi artoyi yo accu julde nden o anda ko kañum ha joni hakkunde ɗon e balɗe 50 ɗen si o laaɓi hakkunde yo o looto o juula
si o yi'iti yo areti juulugol ngol, si taƴiteri kadi yo lootu o juula haa ka balɗe 40 ɗen timmi ɗon ko ɗon hattata. haray si woni ɗum ɗo o laaɓi e muɗum longal waɗɗike mo nde o looto ngal longal ko atti o juulude. bi hadis Jabir tawil fi sifati hajjati nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi sallallahu alaihi wasallam filli ɗum e hadis Jabir, hadis on ko o juutuɗo. ɗum si nabi sallallahu alaihi wasallam ko ɗum o jangini on suddi o ɗon ɗen ko honno o gerdata si o tawi woni o laaɓi haray ko yo looto. no toon sababu jeega o mo annduɗaa no lurra e makko, est ce que ko farilla nde on tigi looto longal ka wona farilla, woni si tawi keefeeru o tuubi o naati ko islam, est ce que ɗum no waɗɗinamo nde o looto longal ka waɗɗinaaki mo. joomiraaɓe gande ɓen ɓe lurri e muɗum faade konnguɗi ɗiɗi. konngol goo ɓe wii koko waɗɗi ka hanabila, ɓen ɗon ɓe wii no waɗɗi keefeero si o naati ko islam nde o looto longal, o yamirta yo looto longal. tayib konngol ɗimmol ngol ɓe wii koko yiɗa, ko mustahab, koko yiɗa kono wona farilla waɗɗiɗo. tawi haray si waɗen résumé, sababuji ɗi annduɗa ko kanji waɗɗinta longal: go'o ko yaltugol ndiyam, ɗiɗi ko rendugol, tati ko mayde neɗɗo si maayi lootugol mo ngal longal, nayi ko si suddiɗo yii farilla haa laaɓi, joyi si tawi suddiɗo jibini o laaɓi waɗɗike mo ka looto longal, jeegaɓum ɗum koko lurra e muɗum woɗɗoyi ko farilla woɗɗoyi wona farilla, woni so tawi keefeero tuubi naati ka diina. joni noon haray arenka kayfiyatul ghusl, ko honno longal lootorte, haray ko honno longal lootorte. ɗum ɗon no mari façon ji ɗiɗi. façon goo ko façon ɓurɗo timmude, oya façon ko façon yonowo, bimana laawol goo façon goo si on tigi waɗi haray yonimo, laawol goo façon goo si o waɗi ko ɗon ɓuri timmude, ko ɗon ɓuri moƴƴude. tayib, sifatul ijza wa sifatul kamal. amma ara noon ay yanwiya summa yusammi wa ya'ummu badanahu bil ghusl marratan wahida ma al madmada wal istinshaqu. ko anɗa si on tigi waɗi yonimo, kono toon ko ɓuri timmude on ɗon woni o ara o jogoto anniye mo lootade longal, o wi'a bismillah, o loota ɓanndu makko ndun fof mayru hara ala toɓɓum ka memali, hara ala tumbum ka ndiyam ɗam memali, o wiiɓo o loota kinal ngal, o sur'ino nder. si o waɗi ɗum longal makko o heɓi longal, hara o lootike longal. si o anniyike o wi'i bismillah, o anniyoy mo loota longal, o wi'a bismillah, o ɓuɓɓina ɓanndu makko ndun fof ndiyan, kono noon mbi charte kadi hettoɗo moƴƴa, o wiiɓo o loota nder kinal makko ngal. ɗum ɗo so waɗi ɗum hara heɓi longal. oɗo ko sifatul ijza. amma noon no toon noone ɗimmo on, fa huwa an yanwiya summa yusammi summa yaghsilu yadayhi salasan summa yaghsilu farjahu wa ma hawlahu wa mimma lawwasa summa yatawadda summa yahsi ala ra'sihi 3 hasayat yurwihi summa yaghsilu badanahu wa yabda bi shiqqihi al-ayman fa yaghsilu 3 summa yaghsilu al-aysar 3 ma'a ad-dalk summa yaghsilu qadamayhi fi makanin akhar. oɗo noone woni neɗɗo on o jogoto anniye, o wi'a bismillah, o loota juuɗe makko ɗe, mi mana ɗo newe ɗen ɗo haa ɗo laabi 3, o loota ko woni ka sen awra o tigi on haa e kala ka o tanƴini tuuni, o loota awra makko on ɓe gilannema ka wuddu haa ka koppi, kono tigi tigi o lootu awra makko on haa laaɓa e ko woni sera muɗum. si o gayni yo o salligo, ni no o salligoranta juulugol.
on tuma o loota hoore makko nden. Hoore makko nden noon ɗum ɗo fof ko hoore nde wiyete. Hoore nde o naa yonti waɗ ɗum ɗo tuya hoore nde. Ɗum ɗo fof naata e nder ton. O loota ɗum laabi tati o eto o naata kolli makko ɗin ka hakkunde sukkundu makko haa ndiyan ɗam meema guri hoore ngin. Hara wonaa ka hoore sukkundu ɗo tun ɗan haaɗi. Laabi tati ma haa laaɓa. On tuma noon o fecca ɓanndu makko num pecce ɗiɗi ka baŋnge maana noon. O loota sengo ñaamo ngon ɗo laabi tati haa laaɓa, yeeso ɗo e ɓaawo. Yeeso e ɓaawo. Sengo ñaamo haa laaɓa. O ara ka sengo nano kadi o lootira ngon sengo ɗon kadi laabi tati. Si o gaynii ɗon on sayi o loota koyɗe makko ɗen ko heddii kon haa ley. Koyngal ñaamal ngal o ara ko koyngal nanal. Si laaɓi ka o gayni ɗon junngo makko memaale awra o makko yo o continue noon o yaha o juula. Joomiraaɓe gande buy wi'i no sellira noon hara yoni mo salligi yo continue hara waa juuliroyde noon. Si o lootike noon longa makko ngal haa o gayni alaa ɗon du'a arɗo ko foti du'aade ɗon. Tawi woɓɓe innayi ko tan mbi warten sabu no haali woɓɓe innayi yo on tigi sottu nokku. Si o looti haa ɗo heddi koɗɗen tun ko yo sottu ɗon o yaha nokku goo o loota koyɗe ɗen. ɗum ko si tawi woni ko woni ɗon no waɗi ko loope waɗi tuuni jooni ko yo sottu fii koyɗe makko ɗe waawa e laaɓude. Amma no wona ɗi kurgoji meɗen no waɗa karo haa moƴƴi ndiyan yanuɗan fof no feƴƴorde no ilorde yahat goɗɗan tawta ɗon ɗan ɗama nokku ka woni ɗon wawde loota ɗon haa o timmina longal makko hara o déplaçaki. Tawi haray jooni jaggen ko noneji ɗiɗi. Noone arano on koye on tigi anniyo mo anniyanade longal. Anniye noon en ɓooyi ɗum haalde ɗengal ngal hay haalata. Anniye o ka hakkille makko anniyoto mo loota longa wona yo haalu gongol ko bida. Ana goɗɗo hen ɗo ɗen nawaitu salatu zuhur yawmul khamis 4 raka'at Allahu akbar. Mi anniyani julgol julde fana darɗe nayi ñande alkamis so fuɗɗonoyde Allah ka ɗum ko bida ne rasul sallam ɗum ɗon tawake dina ne rasul sallam. Anniye on ka ɓernde o wiya bisimillah himo ka duus o haaltamo dow inde Allah haaltake ka duus hay haalatake e nder duus o annike o ɓuɓɓina ɓandu etta ndiyan o loota ɓandu makko num fof yeeso e ɓaawo dow e ley haa laaɓa pos o wiiɓo o surqindo lanni gasi o heɓi longal ɗum ɓuri yawde. Kono toon ko ɓuri sellude ko ɓuri timmude ɗum ɗon woni o annike o bisimillah o sooɗo haa laabi tati haa o gayna on sayi o loota awra makko on e ko woni sera muɗum haa laaɓa o salligo ni no o salligoranta julde on tuma o loota hoore makko nden o naada ndiyan ka nder sukundu haa o memmina ton o yirga haa mema guri hoore ngin haa guri hoore ngin ɓuuɓa laabi tati ma haa laaɓa on sayi noon ara o loota sengo makko sengo ñaamo ngon ɗo laabi tati o ara o loota sengo nano ngon ɗo kadi laabi tati o loota koyngal ñaamal ngal ko heddino kon ko ɓuuɓaali kon haa ka teppe ley o loota koyngal nanal ngal kadi haa wona noon. Si o gayni ɗon haray o gayni lootagol longal ngal. Si tawi woni waɗen ɗum ɗo ko darsu goto kala ko alantiteɗo jooni ndaaren so tawi woni mo ɓe faami en haali ara nun ɗum ko yo on tigi anni yo wiya bisimillah o ɓuɓɓina ɓanndu makko no fopp ndiyan haa o loota o yirga haa laaɓa pos hara no wondi e yirgugol noon o yirga haa laaɓa wonaa yo hibbito tun si o ndiyan on ko ma o rewna junngo ka ɓanndu makko o yirgito o anni yo wiya bisimillah o loota ɓanndu makko no haa laaɓa o wiiɓo o loota kinal makko ngal nder si o gayni ɗum ɗon aray longa makko ngal selli. Façon ɗimmo ɓurɗo timmude on ko o anniyoto o loota ka ley wuddu makko haa ka koppi makko haa laaɓa o salligo ni no o salligoranta julde. So o gayni ɗon o loota hoore makko nden haa ndiyan ɗam mema ka nder guri hoore
si o gayni ɗon o fecca ɓandu makko pecce ɗi ñaamo ga e nano o atto o loota sengo ñaamo ngon ko wana noon kadi o ara ka sengo nano ga on tuma noon o loota koyngal ñaamal ngal o loota koyngal nanal ngal haralan ni amma noon suddiɗo o wi'aka ko forcé ko ma o sanca si o looto wi'aka ma o sanca morɗi makko ɗin si o looto longal ɗum ɗon kadi suddiɗo goto landino ɗum nelaɗo sallallahu alih wa sallam nelaɗo wi yonimaka ñeɗata ndiyan ni hibbitoɗa laabi tati ka hoore ma ka hakkude morɗi ma si ɓuuɓi wi'aka forcé ko ma sanca ha fof muɗum ɗata wawa lootade on tigui ko noon lootota accira noon morɗi makko ɗi kono noon yo eto haraga hakkude morɗi ɗi mbete ɓuuɓay ko wi'a ɗon ɗen ko ɓuri moƴƴude e makko ko yo sancu ko si tawi woni o yii farilla makko haa si o laaɓi ɗon haray ko ɓuri moƴƴude ɗon ko yo sancu si o looto longal ngal ɗon amma no longal janaba o yamiraka sancugol haray ko ɗum ɗo wonno darsu meɗen o hannde haray etoɗen jaggen ɗum ɗo faamen ɗum ɗo moƴƴa sino toon ɗen ko on tigi yejjutayno ma ko faamano o andita ɗo gila joni hara o jaɓali fuutimo te kadi min ko wiyay men enen musidɓe julɓe diina meɗen kan wata hersa haɗu en landade diina meɗen ka ha faamen ka si tawi ɗum ɗo manki e neɗɗo wona nde julde ɗo eɗen on tigi andu si o juuli o ala julde wata noon hersa woni saabu ha haɗamo andude diina makko o wona ɗo are mo juula ha ma hara wala julde la haya fi talabil ilm la haya fi din yon tigi yo jogo hersa kono noon tuma fi yo andu diina makko kan o waye نعم كلون دو ونوك الله سبحانه وتعالى هدرنو هذا يقول ما تسمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قد أفاد الشيخ وأجاد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وكذلك الحضور. حري هلين يتا الله تبارك وتعالى جولين لادمكم محمد صلى الله عليه وسلم. حري هلين ترو الله تبارك وتعالى ندو يبانتين كرمكو بميرن بندو كبوري موجودة جودي يوالا ودان بدوندو كبيسة مابي موجي نياند جانغو enen kadi o waɗen heɗitotoɓe yewtere ndaara ko ɓuri moƴƴude ton kon ƴetta gollitira. haray yewtere nden nde laaɓi posti haray koko ɓe wiyata kon sa ndaali ko laaɓeyne a laɓɓinay sa renaki a tuuninay. haray ko mi ɓeydata ɗon tun koko ɓe sakkiti makude kon wondema neɗɗo o duwaka hersude fi landagol diina makko kan. ɓay so ndaari tan nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallama wona sonnaaɓe ɓen wona duhiiɓe ɓen kala heɓnooɗo landal yahayno ka nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallama lando awa enen ko fii hono heɓeten lande goo ronken landaade inne ɗum ɗo ino hersini ko ɗum Aisha radiyallahu ta'ala anha o duwanike sonnaaɓe ansar ɓen o wii rahimallahu nisaa al ansar lam yamna'ahunna al haya min amri dinihin. yo Allah yurme sonnaaɓe ansar ɓen hersa haɗaali ɓen nde ɓe landanto fi diina maɓɓe kan haray ko waɗeten ko yen ñentin ɓeeɗo ɗum noon woni ko duhiiɓe ɓen woni ko sonnaaɓe ɓen. haray ko ɓe humpiten ɗo kon koko wonde nafoore sabu julde meɗen jaɓataake so wona hara en laɓɓinike no islam on yamiri yo en laɓɓinoro noon. ɗum noon woni tere ɗen ɗiɗi noon tuma nde ɓe tawno salligi on fopp heno hunji ɗum ɗon haray ko longal ngal tun heɓoto e woɓɓe yejjitayɓe ko humpiti kon ko ɗum waɗi hande siɓe ɓurten yanñande ko honno longal lootorte. haray ko no ɓe makiri ni longal ngal ko ni lootorte mo heɓi ko yejjite muɗum haray heɗen andi ka ɓe hoɗi en fotta e maɓɓe ka nokkuɗo
haray koyen landitoɓe haren hersirali musidɓe tedduɓe. Haray si hawri landal hino tun jiɓiliɓi seeɗa heɓike ko on tigi faamale yewtere maɓɓe nden ɓay haray hino erenen no heddi wa 5 minutes haray on tigi no wawi landitade ɓe ɗo ɓe laɓɓinana en ko attinde serteten. haray wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.